Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurfadilah, ana min Bekasi, Aish Selang Jati. Adarusu fi madrasatil aliyah Mutiara Hikmah. Ana minas safil hadi asyara. Ana aqumu amamakum jami'an sa'ulqi ilaikum muhadarati anil mawdu Sunda Bajajaran. Alhamdulillah waliyil mu'minin al-hadi ila siratil mustaqim. Walhamdulillah malal mu'minin al-ghafiril innami wal athami. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il kiram wa ala alihi wa sahbil akram. Amma ba'du. Mamlakatu Sunda Bajajaran hiya wahidatun minal mamalikil kabirati fi mantiqati Sunda allati kanat muzdahiratan fi mantiqati Jawatal Gharabiyah wa khassatan hawla bujur al-haliyah. Wasalat hadhil mamlakatu ila asril izdihari fil qarni rabi' asyarah hatta al-qarni sadisa asyarah. Kana markazu hukmiha fi Baduan Bajajaran alladhi yu'taqadu annahu yaqa'u hawla madinati bujur al-haliyah. Wa ma'a dhalik bada'a majdu Sunda Bajajaran fil inhiyari fi qarni sadisi asyara. Ahadul asbab ar-ra'isiyati lidzalika huwa hajamatu mutazayyidah min Sultan Bantan fi ami alfun wa khamsumi'ah wa tis'a wa sab'un. Tammah tilalu markazu mamlakah mimma adda ila nihayatin hukmin Sunda Bajajaran. Ayyuhal musyahidun al-kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.